Ogwa Fetu Afahyɛ 2022 ne Bakatue ena mzibro inde da no ya comes night inde oye Bakatue. Keep watching Yanis TV. Subscribe to our channel. Yes bibia owombia yes bro. Yes sha sifi asasi radio. Ye jina asasi radio inside hwa abra wazi hiamba wazi boto bakanodo akwan wodo ana akọ emirika owodo no. Onenyin na yezi hune chinkakrakra yezi hon kosi bakado ehwe bentinyi na abodwase nyina wa aka no kokko enti hwana nde Bakatue wobokwan ewo bakanodo no na oye bentir nkum ena anafo hwana baasen ena wata woko Regatta no ana woye woko mirika ana sports ewo nsu na yenso ya transport ti yenyu aroko ya kwhwe hono ma wo beti first na ye bia yende ye na ye be ya with this anamu ye judges na aka so na ye na mushiro do na ye bo hunyi patrol on 10 ye kai ti ye bo de benti se loko mama men wono benti abra was a fa ozikan bewi yina benti ezinkuhim ema nkum atode bie na anafo atodu ebasa edom tutu ankasa na wokọ bakado egwa bakado wokozi dem dwuma hwe edom wo ho nyina oye hon enyije oye hon enyika da worhwe akensa otidei inti no wo ba start round 2 na wogudu woro kon ehude nkum ina wezi kan dam round 2 yi nhu ara so ina wozi mu ancha na dwumezi nyina ba ewie ya nkum izi nkuhim na hone enyijen na osewonwa beke iya heta as a football game kanara na oda yekọ baka number 2 na yekotoi baka nti baka no toi no na yenya ya to sante na yerekwe mukwa mkoto munua ye nuanom na ogbo asew no ohoni process awo afi henu ebenyire ekyia kwana obafado egu ebo no achempato ama oman ono na wegu asewo ho na ortwetwe no motimaye jumaza na nanom akonfo na emisafuru bezi wo bakanodo ne henu nuanom ina wobogu asewo ewo bakanum achenam ama oman hen nhon na mihie ho na menye won twetwe nkomo ansa na wokogu asewo no afi amanza wozitwe bakanara penam moman hin wo biara so nya hokwan ekọ bakanum kapenam ono na wedudun eminsanyi panyina ende de yenye ntwetwe nkomo ewo acoms night na ase no ono ena obogu nsa egunsuimi oma oye netam ne ye wona kradu wi a na wa amansa no do a kire soro osinyame twera mpon ye kire wonsa ye ma wonsa asase ya asase fua wonje nsan nnom na wegu nsan ezegu fosu laguna na da hen bakanumu onenyen empaibon siara na heni nua no so okita kra a wahim edu wozo kwhye bakanumu nti sei hun bidaza ono na Yanis TV yezebrowi ibiat Bakatue onhwe bida ono na henua benyin oze korura bakanumu ne he oze korura ma na osi na wobubo nechi do onshazan na watwen aban edru no oze kahye nsunu mu nti waye week ma woze na atena hodo onja ahum ehonara ena krosu sima okwekotu na okire de bakan yetoye se yegwenyi mapa na nhwe Bakatue da ono na yeza browi otudua nara na okire de bakan yetoye wie idua na wa amadon wa kire obia pam oza abonsunu mu yetoye bakan ewie ehwara na wona wogu asew no wa saw oroto oto ya na naraso to no hutu nsunu mu inyo orba panam na enam na wo ba panan ono ena omanhen inde obakanano ana obiara po ezikan ahwenam ne bi nananum na emisafa ye krado worotwen mpato a
was it baba afi say benya bebre ana ye nye bebre nti wona wogu asewo mpatoan na woyiyi fi ebuo no mu wozigu kora no mu ampa no kora samye de yenye namara ye hwe nam akasa da mara ene yenye wo ho asewo no obogun obi abogu ebasa iwia yezini nyina ama oman hen no kora samye de enemu bui ankasa a o kire de obiara wo guamani mun obenya inzinuya bebre wona na adwuma oreye edom tutu na wo bohwe dwumezi na yegudara anade abra wogudo wori chinam ni nyinara ne mfonyin rekodo ebiritwa osande ni jesam na waba oguamani mu hwanam na worso wo kura no mu zanzanzanan ose indazi yebama ma hen wa me enti no wazinam ni nyina bai emenye nya kura no emma a oba me na nanom ba me ya ma hen ni wie no chede yezi dwumezi no yezi aba ewi enam no ba yare yie ma na nanom a wo ho nyina hu na enyu ogi igbo hu ni tiraze de mbo afize isar aka ugba enti no nhwana wo tuitiri no wo poma hu ni tiri kire wim edi mayawo no chede wa signify de nam no yenya bebre ewo ekronum a o chede uguaman beziye ebusuya yezi bakatue no abewiyi na nanum na emisafo hwanenyen enam no na ogu kranum ma wozero kwan nya okahye eduru na kahyemun onara na okita nam no hwem ihude nam no dosare ye odoso papa yenya bompa harvest ebusuyafo Nyanis TV nyi anti nyane ba meso obi biara subscribe to Nyanis TV ehwe ogwa Fetu Afahyɛ kan no subscribe to Nyanis TV for more.